Hello namite ho avelin ai hung ki muto ki tawin tu ni kho nisim ku atha sa som le lakat kumsang ni le som ni langa ni kho injong mun chom choma pana tu su la khom ho e ho pawa hin ki le do ho hin chuta le e ho paw mo mo nga hin ki su do ho simphung na hin nei ki ning kating muntina ku na tu su ngai dinga hi chi chana la hung lut nam mi te zo se ama sa pianin ke man ka hin lim ki novin na tun khungai so lowin tu so hin siming kating no hon tu so itabong bong tu so umam anangai pan ki tawvin Denmark gama kum som langa hla noi lamsi chapang hon social media aman diu phal hitalo gam sunga chapang kum som langa hla noi lamsi in social media aman theita lo diu a hitai tin Denmark government chun zan hi chun phun do na ananei jin hi a hin anu le pau het pi na le phal pi na awang platform thamkhat wang aman thei diu hi ati Digitalization Minister Caroline Stis Olsen in social media hon acha teu phat agumangin achapan layu hin khu asumongin aminu asuboin alungthimu asuboi hi chi ho hi asu tang phat na hitayati Denmark a political party atam join hi chi tu ugon kinei hi parliament a tosot na kinei ding a hitai atiuve Denmark gama Danish Competition and Consumer Authority in tu kum February tha a holgilna anei na achun a hangpi in ne si le khangdong hon nidan 2 le minute 40 wal social media hoa phat na sumong ve ati achi saning kum December tha chu Australia gamin jong gamsunga chapang kum som ligu ma tha noilam se in social media aman diu anakha a hitai Hisito olhona social media Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, X, Twitter, Instagram ho chapang kumthling lo hon aman na ki het do le social media company chu Australia suma dangka 50 million liu sa adinga dan anaki si mahitayati Center le so group in Union Territory chungchanga ki hona nei nge na pi pe na ki nei Legislative Assembly zauna Union Territory chungchanga achi sa ni sim 6 and 7 November 2025 ni khute ni chun Ministry of Home Affairs MHA le suspension of operation SO noya ko ki national organization ke ano le United People Front UPF in ki hona anaki nei tin tu ni chun UPF le ke ano ki gom khomin thupun abol hlani na hi hichi ki ho khom na achun ke anu le UPF thalhengin ki loi khom na te nia kun senior lamkai hon pan allow win chule MHC thalhengin AKM Misra in pan analai na hi ni khuma sa 6 November chun achi sa ni sim 4 September ni khuwa Manipur government MHA le ASO group ho ki ka a three parties agreement anaki nei chu pu do a GP dingdan sei khomin ana umin na hi tu din muna ko ki zo cha te chen na district hoa ki vai pu ki vai hop na sim phat gel kho angai dan ASO group chun ana seijin hi ni khoni na 7 November chun legislature zauna Union Territory chungchanga ki ho khom na anu min hi masanglaya chamhlat ki mu masanga ko ki zo hil so hi Manipur State Durbar thunei na noya ana umpun sule British te vai bolaya Government of India Act 1935 da noya chun ko ki zo le tribal gamzo se chu exclude area tia anaki hena hi hichigam ho hi mail heite leng ho hilowa British political agent in vet suina ane hi ko ki zo ki vai pu na khu ho sa chief wa anaki ngam hi e hichi ho ji ayut hi pi idinga lom ta hi tin tu phun ki bol chun ana seijin hi British te in ki vai pu ki tup na dinga administration anagop khom wang chun ki vai bol na chu ni in anaki hom khani ati phai cham chu me hleiang pa in ana vai bolin thingrangam ho chu British political agent in ana vai bole ati achi sakum 1947 masang chun tribal mi pi te ki vai pu ki vai hop chule chon na khan lampanga Manipur state ba kai anahi pu ve ati ko ki zo thalenga pang lam kai ho chun Union Territory nge na kinei hi khangthu sim le constitution to ki tu a ki thu ma hi ati uve
achi sa kum 1949 nga Manipur State India gama anakila luchun di lo ta in thingthlang a tribal ho traditional right le autonomy don se lovin phaicham gam kiwai pu na ho a anaki hop thai ati thingthlang mi hoding a constitution no ya separate administration ki piding hi kichum huina hilowin chamhlat masanga autonomy ana umsa nungpi ikit na le India Union no ya autom umlova kiwai pu na bit na chule khanto na dinga kalbi hidinga hi ati hichi ki ho khom na chun AKM Misra chun ko ki jo sa ti ha sat na India government in head pi na anein hinla union territory ho atha bi asim do ding hi tu a government policy a hi poyati hichi chung changa Manipura cheng zat le namdang ho to ngaidan sei khom na apoi modan jong asei na hi government policy sanga constitution chungnung zo a hi to hlon a hichi lungput hi center in gial phatna anei kit ding in ke ano UPF thalenga lamkai ho chun ngi na ananei win hi gamsunga zat le namte ni chamta a chiang khom a hi thei ta alo to hlon a ko ki zo cha te le nei le go ho viet na ding a constitution no ya provision ngai cha ho manding ma mo a hi dan lamkai ho chun a sei win hi hichi ki ho khom na chun gamlei sit gammang chon lekhan khanto machal na lampang ho sei khom na ano mi na hi MHA in tribal ho land rights viet na ding a pan ala na ding chule thingthang gama vai bol ho sa chief for thanei na het pi zom ding in ASU lamkai ho chun nge na ananei win ho ho sa ho athi tiengole a hial ho het pi na ding a administrative langponga ha sat na ho sumong na ding gal ki pa na pat ko ki zo cha te ho infal khopia achi thei ta lo to hlon a land registration le deed ki bol na ho bailam sa ding in team na zong ananei win hi galjam IDP ho ha sat na le government in security le angai cha ho pi a agang thei pen a nung chen sa na ding chungchang ho pha so ta sei khom na ano mi na hi KSO Delhi and NCR ding lamkai tha ki hlengta election commission in ki pa pi na nei zanhi ni sim 8 November 2025 ni khochun KSO Delhi and NCR ding lamkai tha ho anaki hlengta yati election commission in kathangi 25 apan la ho zo se chunga ki pa thu asein chule golzo na nei ho zo se chunga jong pa chat na aphungi na hi chule simlai ho ding gial kho na ne ya election tet candidate ho chunga jong ki pa thu asei jin hi zanhia election ki bol na alam kai tha ki hleng ho chu president tingbem khong sai vice president ho khogin ho ki general secretary ngam khutin thang ho ki finance chinei hlingang te social and culture secretary bliss ho ki education secretary thanglin mangui te information and publicity secretary pi hoi to thang games and sports secretary paumilal khongsai amho hi a hiu win hi Kana area joint action committee for anti drugs le CSO hon silen wangkhua in khatna phit date 29/10/2025 ni khuwa JSC in notice anaki so sabang in zanhi date 8/11/2025 Saturday ni khun joint action committee for anti drugs kana area le gamsung CSO ho ki tho khom in silen wangkhua Mr Sheikhulit chen na in chu phit pi in ta na hi chule ama jong hi gamsunga cheng thei ta lo ding a hi ti chu phone do na ka hin nei win na hi hichi thil ki bol hi koiman noi sina ki bola hi pun gamsunga khangtha ho hunung ding gyal na zala ki bola hi jin koi tapawin nu mo sa na ila lo diu win ikiti mu win hi thu phone hin bol kana area joint action committee for anti drugs ahung hlungding ni sim tu erting BJP General Secretary BL Santosin Manipur Vilna ahung nei ding hi Manipur gamsung din bunchung chang sei khom ding le party MLA ho lamkai ho office beral ho to ki muto dinga ahung hlungding tu hlani sim tu le BJP General Secretary BL Santosin Manipur Vilna ahung nei ding hi ama acham sunga hi Manipur sunga party din munchule popular government tundo kit ding chung chang jong sei khom na dinga hi ati
Milun BL Santosin Kuki MLA ho Churachandpura akimu piding chule Meitei Naga le Muslim MLA ho hi Infal Khopia akimu piding hi ahong thong ding kum 2027 a Manipura ding 13 channa State Assembly election chungchang chule tu din muna President Rules Government le BJP MLA ho ki ka a ki he thim tu na a thailo na chungchang jong sei khom na ding hi Manipura BJP President Tam Alhin to hlon a atha akil hen kit ding jong ginsa na umin chule BJP President Tam hi kumthuma hi in tu le tu a President Sarda Devi hin kumli wala hin pu a hitayati Manipura Popular Government tundo kit loading hi BL Santos in Party MLA le Office Bearer hoto ngaidan a sei khom zo ting thulu na ding a hitayati Zan khuwa a Russia in Ukraine gam drone le missile abul huji a mi sagi molim Zan khuwa a Russia in Ukraine gama nuclear power plant substation ni abul huji in mi sagi anamole metin Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha in social media mangcha in anasejin hi Ukraine official hon asay nawa Dinpro Khopia building apartment ho drone ho akibul huji in mi thum amol lemin mi somleni akisukhai Jiporiha gamkaya mi thum amol lemin chule Kharkiv gamkaya mi khat amol leme yati uve Ukraine President Volodymyr Zelensky chun Russia gamin drone 450 le missile 55 mangcha in bulhuna ahin neuvin hiati MPSC Civil Service Main Exam 2022 question ke le to GS3 le GS4 paper ki cancel Manipur Civil Service Combined Competitive Main Examination 2022 achi sa nisim 7 November 2025 a anakipana tu niya ki chai ding chu General Studies paper 3 le paper 4 ki le helji in hichi paper 10 ni chu cancel akibol kitaya kiti Manipur Public Service Commission MPSC in hichite ni paper vial bol kit na ni khu tu ni hla le phun do na kinai ding a hitin candidate ho het sa na anei tayati